Na komemoraciji popri familiji Zvonimira Pavlovića prisustvovali predstavniki vecej naših institucijoh, kolegove, glumci, prijatelje i šitski zvonetovo počitovatele, jak ho bliski volali. Znal podložiti ogen, keď še tema u matki počala rozvijevati točno tak, jak bi pisal da jeden tekst. Režiral s nami tragediji, komediji i drami, dok čerkali pohariki. Buc i ostac avangarda na jednim mikrojaziku to vercemi, podvih, to tvorča prekost. Zvone dal priklad, že to mož po-ruski. Zvonimir mnie, ali i šitskih drugih, u čijih očoh vidjel iskru, žaždi za kulturu i umetnosti, prilapjal i oblapjal. Prituljoval u sebe i naberal, i hajdekal, gdje god zarenko plodne nahadnu. Rob, piš, glum, špivaj, hraj, maljuj, tancuj, šej. Novosađano, keresturcov, kocurcov, dzeci z šitskih mjestoh, gdje živi Rusnaci, Zvonimir dočekoval tu u matki. Zvonimira Pavlovića Zvoneta zapametame po jeho autentičnim vipatrunku, ali i po tim, že žil za teater, za druženje i velikim prijateljstvu, kotre nam nje sebično daval.